Wentan panganiko dini adi lan pesuang adi nah hadine jama kerja mapan ada panganikan ide dua gong lingsir lautang jani matur semua ada di ayun palunggu yang betari tinggi haratu yang betari titiang wantah saya ge jaging ngiring sepengenikan palungu yang betari naragana dini ceneng lani ringang ide yang betari lungo ke dalam nunas penuh raring sang yang berawi ceneng belajar yuk belajar yuk boleh inggih titiang ratu apaan sampun apa mari kanang kayangan dalam inggih duaning sampun rawi dikiring kayangan dalam durus matur ring ide yang betara dalam mang dateng-dateng ide ngaksinin panjangnya ratu bang yang pun tuanang kilolawan yang berawi inggih durus ratu nang kiring yang berawi titiang saya gai dikinyantos aku aduh kuyang mami puniki titian aduh kuyang betari amin to tulung ayo mangke medal ratu yang betari medal ratu medal
yang padukumam sidang walnatu pasuk sekalian kayu mangku maafan diri walnatu jangan erak kayu mangku maafan anakku ni dia arah mengalir kawali yang marikanang kadiraja Pawinan tiang nang kilauan tiri mundo mana ni cici tuang uragakan jagat kadiri raja Beli, boleh pegang nih beli. Stand by beli. Ngatur beli bujang. Aing santai. Ampun aja.
Pemikiran macam-macam ambil hanya sopalan ke diri aku awal mana apa kita Allah anugerahkan maring kita. Maka ngaran dia Pancawarna. Pamikiran macam-macam. Ambu Pancawarna. Anyusuk maring ke diri aja. Angawe grupo kering aku. Wah, kita walungan sendiri. Apaan ujian? Ampun Allah anugerah. Magung ada. Ampun Allah ngajian apa? Kena awet itu, awet lupuk malah berdiri lagi. Oh gitu, nanaku perasamu, mangke mapan itu yang bertari, sampun mapa ijo mari kanang ibuntu kayu mangke. Lah, paparang lawan siri ibuntu, wong uragakan jagat kediri aja. Mangke juga, wong uragakan no mangke mari kanang setro Gandomayu. Nah, jeneng aja bekerja. Mapan jani subuh kelukani dari yang betari. Nunas penugrangnya dikirim kayang adalah lan jani ringai dari yang betari. Lungo kesit ke Gandomayu, jagi ngeruk sana neng jagat kediri raja. Lan tadi pangunang raga. Yo Allah paparang lawan tribun to kayo mangke. Haratu sampun niriki makin rahu ring setro Gandomayu haratu. Duh, nanaku perasamu mangke juga. Oh, aku pekerjaan meme. Dengan kayu mangke mang dene sidik wong uragakan jagat kediri raja. Dengan kesakian ceninge pesuang jani kesuksesan nih cening mangga presiden mugang jagat kediri raja nih durus masalah sisio sarang sami kedon mangga niringan sekolah ini betul.
Tulung ibu dok ayo tulung ibu dok ayo mong lele sini orang jangan sampian mas saking wadah saking lor saking madiu saking bulan tulung siro ibu ndo payung orang sida orang akan jabat sendiri aja Berdiri aja, orang akan jangan diri aja. Tandang pakai kawin setan, dua orang dia.